Fia langa ngai whaatalo whaatulu nei tū la o le afi. Ia o le aso tofili nei. Le aso muri o le masino mati nei mātou i Samoa. Tālofa lava. Waloa fo i aso o tātou te leo toi whailoa i tātou tala mai Samoa. Ia evi ia le lofa malanga leo le tua nei o maua nei lao. Ia e tu ina toi fo ini updates. Ia wa lava le whaafonga le ngata o nai o tātou tangata i Samoa nei. Ia a o nai pa anga maa inga. O lo o mafuta mai atunu e mamao e usi mai lola whaafonga o sapoponga nei tala mai Samoa i le nei fo i aso tofi. Ua whaamauina i nisi o li poti, i nusi pepa, mala leo le maliwa i e se tamamatua mai lalo manu le whaapea e ailona so o tanga i le whaamai e pe on pipisi le lalo langi, ia ai mai se fo i o le afia i o Samoa le COVID-19. O le nei tamamatua e pe on lipotia mai e iai nisi o ngase pe on whaata autolia ai le mauta ngase whaitu malo i lalo manu. Pe tai na whaalia i lipoti, wa tili ai ona whaawhainga tā tonga fitinga mo ia ina ua pisia i sia mo le COVID-19. Le ana umai lagano lon soifua i le po le aso lulu. O le temi nei ale au mai e se whaamtalanga mautu mai le komiti o whaalawe whaafosei po le New York e tusa le maliwa si nei tamaa. O nana saunoa tai fono ia anga fili to mai mano shem leo, se i whaatalia si li poti ato otoa mai le whale mai whaitu malo i lalo manu, e tusai o le maliwa si nei tamaa matua. O le temi nei e tusai o le pepa o whaamtalanga e pe ontu ina mai i le tae on le la, o toe whaapopoina i le whainu mera o tangata le atunu ua afia le COVID-19, talo mai on pepesi tua i le atunu i le asos fulufitu o manti, Deo ua o atu ai le whainu mera o tangata wa afia i le afe ono se la ono lima. Ma mai nei tangata wa afia, ua whaamawina ai e afe tolu se la lima tolu. Tangata o loo iai peasi amo le COVID-19, po ua whaaperetania ina o active cases. O loo au mai e pefa utuanga malosi mai le matanga luenga o soifo malolo ina i tangata lautele o le atunuu, ina ia tautua na e tau sisi pea mausta ia tulafono umo le vavau. O loo iai nei le la asanga tolu. Ma o loo una ia malosi ai pea tangata ele i whaia tui pui o le COVID-19, ai maise o tangata ele i mai atui ina ia whaia i le teminei, ina ia fsosoani e tau whaititia i le pepesi o le nei whaamai i Samoa. E avato ai whaamaisenga whaapitoa tala mai Samoa i a inga umo sine i tama matua i pei o na maliu, ina ia iai pea le whaamawhananga o le atua i nei taimi whainga tā. I tala mai Amerika Samoa ua whaamauina ai ua o atu le toa whātanga tau territory o whaamaunia ua mali liu mai le nei whaamai. E pe ona lipotia mai e le tala nei o lo ta ua i o le tangata lo na whale nei e pe ona mauro no saifua mai le nei whaamai o se tina e ona sfuru tau sanga mai le afia onga tāfuna e pe ona maliu i le aso lua. O lo ta ua i lipoti mai Amerika Samoa i whaapea o le nei tina sa awina atu le mo ngase i le aso lua sfuru ono mati. Ona o le tale se i tulau ma le tau le mawhai o na manawa. Ai mai se o le fiva mai loa ai ua maua i le whaamai. Sa ta ua i whaapea na whai o tonga fitinga mo ia e ala i nisi o na ngase tu mau. Ai mai se o le sia mo le COVID pe o na mau ua afia ai. Ma o nisi o nei ngase whaingatai pe o na afia ai e iai le mai fatu o le limonia. Ato ai ma le whaale tonu o na fatu nga o se i tulau. Ma isi ngase pe o le suka ma le tautu mawalunga. Pe i tai wātiri ai o na whainga tā tonga fitinga. Ina ua maua isu enga. Ua spisi ai lisi amo le COVID-19. O le neiti nai whaapea ua mai e o mo na tui e lua o le COVID-19. Ai pe i tai e le i whaatino ina lo na tui lo na tolu po le booster. I se pepa whaamtalanga e pe on tuna mai al mtanga luenga o soifo malolo ina o lo ua whautua ina i le mamalu lautele o le atinuu. Ai mai sei la tau ele mai atu pui o le COVID po le booster. Ai mai sei atu pui mo whanau ma le sfululu al sfulfit tau sanga le Pfizer. Ato ai ma whanau mai le lima le sfultas tau sanga le Pfizer lava. O le awa amatalia i le aso, ia le whaatino ino nei tui no fuanga le awhapea o na tā ua. Mo i la tau ele i whaia tui o le booster e tatau o na tolu maasina le umi talu o na whaia uma tui e lua o le AstraZeneca. Whatoa ma whaia na whaatino ina le tui lo na tolu le nei. Mo i la tau e sfulu valu tau sanga nga i lunga. O no fuanga le au fi ai le EPI mo to otua le e whaasanga i ma le Sapen Rene, o le matangi ala lua clinic, o le mautolo whaasanga i ma le whale wha matoto i to otua,
Ato ai ma fale mai fai tu ma lo I lufi lufi o lalo manu o pautasi o sa napu. Ato ai ma le ulu moenga. O lao fautua ina ma losi le mamalu lau tele le atunu ina ia sautua na ia tau te sia tu la fona uma mo pui pui inga I pe on tu ina mai le mtanga luenga so I fuma lolo ina. Pe atala au atu mo tu inga. E te tau ona whaia tali fofonga. Tau au atu pe patui. Fa malo sia le te tau ona whaia o tau maftanga ma ia tele le vai e tau mafa au le ia o atu mo tu inga. Mai te tau ona tu ina atu pe pa whanau po tu sfolau. E wha maoni ai tangata umai whaia tu inga. Ma lo o fautua ina. Le la e ina o ofo e wha whai ngofia ina ona wha atino ai. E nai tau si soi fua e mai se o fo mai. Ia tu inga mbole mamalu lau tele le atunu u. Le whafonga anga Samoa ia e mai se pa anga le loa bei. Ia o se tala la tamaina e tu sa I o nisi o mea lo tupu I tono si o tangata watunu e pe ia o na whafonga mai. O le laua lunga al teimi nei ia o pipuinga lava wha mai. Pei lava o na matawina le leva I tau. Ia o whai lava sina tele o tātou cases. Ia o lewa toi titi o atu le lua afe se I. Pe I le mai tau mai lewa afe ono se lau ono lima. Ia o loa mai ai pea fautuanga wha mole mole I le atu nuu. O loo wa aia lava le tumu tumu ma le tau sisia o tātou mita wha atulanga ina. Ia e mai se lava wha le tupe. Ia inai a inga o lo alo lofa mai atu nuu ma o loo mai ai pea fautuanga le tanga luenga. Ia e tau wala mai wha asala longa wha penei. Wha mole mole se I tau tua na awale nau nau ta. Ia e ngalo ai le pui puinga o soifua. Ia a wā lava na yo a inga e mai se o walo. Ia manai tangata matutua le ave le wha mua mua te nei. Ia e pei o na. Ia ista mama tua le astemi o iluma pole aso ata au. Le ato e vato e si li poti mo tu man New York. Ia a le tala na e pe on tu ina mai. Ia e li fale mai I lalo manu wha ma loa I tātou fo mai. O tausi soifua. Ia ma tātou frontliners uma lava I le whaingofia la o taunga luenga. Ia e mai se wato a tele na ia tātou tangata whainga luenga frontliners. O lo mua au inga luenga pui pui. Ia lea ua maa ua PC al wha mai. Ia wha manuia lea tua. Ia te o tau umamo o tau a inga I le whaingofia. Ia la o taunga luenga e wato I wha ma whanwhananga. Ma wha mai senga tala mai Samoa. Ia inga umo si neita mamatua. Ia tau ina ia iaipea. Ia le wha ma whanwhananga sili mai le langi I nei taimi whaingta. Al wha poponga nao tātou tala tātou te wheloa I raso a tai au. Ia manuia tele wha sau songa lea fiafi tau wha soifua.